want more of God? Vi har brug for mere Gud. Do you want to Eller vil du have mere Gud? do you want God to set his fire on you? Vil du have, at Gud han skal lægge hans ild på dig? Do you want his name to deliver you? Vil du have, at hans navn skal befri dig? Do you want his name to set you free? Vil du have, at hans navn skal sætte dig fri? This is the day. Så er dagen kommet. I just feel the presence of God is so strong in this Og place. jeg mærker, at Guds nærvær er så stærk. And I could just see in the spirit chains being broken. Og jeg kunne se i ånden, at hvordan der var bånd, der blev brudt. I could just feel that people are getting set free. Og jeg kunne mærke, at mennesker de blev sat fri. It's not a joke. Og det er ikke en vittighed. It is true. It's happening. Det er sandt, og det sker. So just lift up your hands wherever you are. Og så løft din hænd op lige meget, hvor du er. And just from deep down in your soul, Og fra dybet af din sjæl. say to God what you want him to do to you Og så sig today. til Gud, hvad det er, du ønsker, at han skal gøre Tell for dig her him, i I dag. want more of you, God. Og sig til ham, jeg ønsker mere af dig, Gud. I want you to set me free. Og jeg ønsker at blive sat fri på alle I don't områder. want to go out of this church today Og jeg vil ikke gå ud af den her kirke i dag with my burdens, med alle de gamle byrder, with my luggages, med hele min bagage, with everything that is tying me. og alt det, som holder mig tilbage. I want to be set free. Jeg ønsker at blive sat I fuldstændig want to fri, be free. og jeg vil være fri, I want to be filled. og jeg ønsker at blive fyldt, I want to have more of you, God. og jeg ønsker at få mere af dig, Gud. Hallelujah. Halleluja. Just be free. Bare vær fri. Shout it out. Råb det ud. It's only you and God who knows what you have been passing through. Og Gud, han ved, hvad det er, du har gået igennem. It's only you and God Og det er kun dig og Gud, der ved det. that know what is hidden in that heart. Og det er ham, der ved, hvad der er gemt i dit hjerte. And there is grace enough. Og der er noget nok. There is mercy enough. Der er barmhjertighed nok. There is power enough Der er kraft nok to break every chain. til at bryde enhver bånd In the name of i Jesus. Jesu navn. Oh, Rakota Ribashanda. Just cry to God this morning. Råb ud til Gud den her morgen. Don't let this moment pass you by, Lad ikke det her øjeblik gå forbi dig. but just shout to God. Bare råb ud til Gud. Hallelujah. Halleluja. Oh, Rakota Kunama Ribashanda. santo korobosho hande. Oh, Rabashenda Rimindiala Rabokorianda basanto korobosho Rabasaya. kohalama sandeya. Kiriando Roboshenda Rumindiala Rabakoria. masanko roboshondolo boko Open every heart, Lord. Åbn alle hjerter, Herre. Take every luggage and baggages. Tag alt bagage og alt, hvad der fylder. Everything that are heavy in our hearts. Alt, hvad der er tungt på vores hjerter. Everything that the enemy is preaching to us. Alt det, som fjenden prøver på at sige til os. We don't want to carry it anymore. Vi ønsker ikke at bære det We længere. surrender to you. Vi overgiver os til dig, Even Herre. the things that are beyond our ability, Og alt det, som også er ud over det, vi er i stand til. we surrender to you. Det giver vi over til dig, Herre. Take it, Jesus. Tag det, Jesus. We don't want to go home with it. Vi ønsker ikke at tage det med hjem. Cleanse our heart. Rens vores hjerter. Let us be so light like a feather Lad os blive så lette som en fjer, when we go out of this når vi place. går ud fra det her sted. That our life will be changed forever. At vores liv er forandret for evigt. Oh, Raketa Ribasaida. Kumanama santo In the name of korobosho. Jesus. I Jesu navn. Thank you, Father. Tak, far. We bless your name. Vi velsigner dit navn. I don't know if you can feel it. Jeg ved ikke, om du kan mærke det. The presence of God is so heavy in this place. Men Guds nærvær er så stærkt til stede her. Hallelujah. Halleluja. I welcome Joshua to start, say something, Og jeg vil gerne bede Joshua om at sige noget først. and then I will continue as the Holy Spirit leads us. Og så vil jeg fortsætte bagefter, som Helligånden leder os. Amen. Amen. Hej alle sammen. Hello, everybody. Så min mor, hun spurgte mig, om jeg ville give nogle ord. My mother, she was asking me if I would share some words here. Og jeg er sådan, I don't know, you know. Yeah. Jeg var lidt nervøs. I didn't know, and I was a little bit nervous. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tale om, og I didn't know what to share. det er skræmmende. It was scary. Men jeg var ude at løbe, Men I was out running for running, og jeg kunne lige pludselig føle, exercising. Gud sagde, du skal tale om at blive sat fri. But I sensed that when I was running, that God he told me that I should say, you should be set free.
Jeg skulle fortælle om min egen befrielse. And I should tell you about my own deliverance. Jeg skulle fortælle om jeres befrielse, der kommer. And also about the deliverance that's coming. Så for nylig har mig og min mor været i Amerika. And recently we went to America, my mother and I. Vi var til en konference i Birmingham. We went to a conference in Birmingham, Alabama. Ja, en youth conference. Og det var så en ungdomskonference. Og det var en helt unik oplevelse. And it was a very unique experience. Et fantastisk sted. It was a very fantastic place. Jesus er virkelig i rummet. And Jesus is he's present here. Der var på anden dag var der et møde. At the second day there was a meeting. Og præsten han prædikede omkring det med at blive sat fri fra de her ting som der er i dit liv. And the preacher was talking about how to be set free for the things that are in your life. Om det var frygt, if it was fear, depression, I don't know. Alle de her ting som der vejer dig ned. All the things that's putting you down. Jeg trådte frem og valgte at stå og prøve at tage imod det han taler om. And I tried to receive what he was talking about. Og jeg står og jeg med lukkede øjne, jeg synger bare med til lovsangen. And I was standing with closed eyes and I was worshiping. Og lige pludselig så træder en mand hen til mig, som jeg aldrig har set før. And suddenly there was a man that was in front of me. I have never seen him before. Jeg har aldrig talt til ham. I have never spoken with him. Jeg har ikke engang set, han var til den her konference. I hadn't even seen him at the conference. Og han lægger sin hånd på mig og begynder bare at bede. And he put his hand on me and he started praying. Han begynder at bede for alle de ting, som der ligger i mit liv. He prayed all the things that was in my life. Al den her depression, al den her angst. All the fears and all the anxiety and the depression. Alt det, der vejer på mig. All the things that was putting me down. De problemer, jeg har udenpå. The problems outside. De problemer, jeg har i det hemmelige. And the problems inside in the sacred place. Han begynder at tale om ting, som ingen burde vide ud over mig. And he talked about things that no one should know about me. Beder bare at alle de her ting, alle de her problemer, alt det her, som der holder fast i mig, bare skal blive sat fri. Jeg skal sige fri fra det. And he prayed all the things that was holding me back, that I should be free from it. Den her evige cyklus, jeg har levet i, der gjorde, at jeg ikke kan komme videre. And this cyclus, what do we call it in English? This cyclus that is holding me and getting me circling around. Altså den her cyklus, hvor at når jeg træder bare et skridt frem og tænker, nu er jeg kommet længere, at jeg hele tiden bliver kastet tilbage til de ting, der lænker mig. And the things when I'm trying to go forward, I'm stepping 3 steps backwards. Han bad om at sætte mig fri. And he prayed that I would be free. Alle de her ting, som djævlen gjorde, hvor fjenden gjorde mod mig, griner af mig, danser omkring min sorg og danser omkring min angst og alle de her ting. Han satte mig fri fra det. Han bad om, at jeg skulle sættes fri fra det. He prayed that I should be free from the things that the devil was mocking me with and laughing at me and holding me back and all the things he tried to do to me. Og jeg vil sige, at jeg er sat fri. But I will say, I'm free. Jeg brænder mere, end jeg nogensinde har brændt. I'm burning like a fire, like I'm never did before. Den her evige cyklus, som der er blevet ved med at gøre det her i 20 år. This cyclist that has run around for 20 years. Den er blevet brækket. Then it's been broken. Og nu flyver jeg mod Jesus med kun and now I'm flying to Jesus and I'm free. Og jeg vil sige, at det er også jeres tid til at blive sat fri. And there's also time for us to be set free. Det her, jeg har oplevet i Amerika, kan også ske i Danmark. The things I have experienced in America, it can also be happening here in Denmark.
Jesus er ikke sat fast i et område. Jesus is not locked in one area. For så vil han kun være i Jerusalem. Hvad sker der? And then he will only be in Jerusalem. What is happening? Det er en tid af befrielse og taknemmelighed. It's a time for being setting free and from be grateful to the Lord. Det er ikke en tid til at leve i vores lænker. It's not time for living in our change. Ikke en tid til at leve i vores lænker. Det er ikke tid længere for at leve i vores lænker. De her cykluser, som der sker i jeres liv, som trækker jer tilbage. This cycles in our lives, it's time for getting out of it. Jeg ved ikke, hvad det kunne være, om det er frygt, I don't know what it is. Maybe it could be fear, worries, depression, angst, anxiety. alle de her forskellige ting, som der sker i hver jeres liv. Jesus er klar til at sætte jer fri. All the things that is happening in our life, God, He wants to set us free. Det her har ligget i mit hjerte i så lang tid nu. And it has been in my heart for a long time now. Træd frimodigt frem. Go bold forward. Det er en tid af befrielse og taknemmelighed. It's a time for freedom and gratefulness. Ordsprogenes bog, kapitel 3, vers 5. In Proverbs 3, chapter 3, verses 5. Stol på Herren af hele dit hjerte. Trust in the Lord with your whole heart. Og støt dig ikke til din egen indsigt. And trust it not in your own ability or insight. Your own understanding. Understanding. Du skal ikke støtte dig til din egen indsigt. You shall not rely on your own insight. Ikke din egen viden. Not your own knowledge. Ikke din egen fornuft. Your own sensibility or reason. Eller din logiske forståelse. Your logical understanding. Støt dig til Herren. Trust in the Lord. Af hele dit hjerte. Of your whole heart. Det er svært at tro på. It's hard to believe at jeg kan blive sat fri fra de her smerter, jeg har. That I can be set free from the pain I have. Alle de her ting, som der bliver ved med at trække mig tilbage og tænke, det er svært at tænke, at det her, som jeg er vant til, kan blive sat fri. What I'm used to, that I can be set free from it, it's hard to believe. Men det kan det. But it's possible. Ved at støtte dit hjerte. Yeah. Stol på Herren af hele dit hjerte. Trust in the Lord of your whole heart. Lad ham sætte dig fri. Let him set you free. Stop med at holde dig selv tilbage. Stop being holding back and that you are doing it in yourself. Første skridt til at brække det, som der har holdt dig tilbage. The first step for moving forward from what has held you back er at træde frimodigt frem og stole på Herren af hele dit hjerte. Is to go bold forward and trust in the Lord of your whole heart. Jeg blev sat fri fra depression, angst. I have been set free from depression and anxiety. Afhængigheder. Things that is Addictions, yeah. Thank you. Jeg er blevet sat fri fra frygt. And I've also been set free from fear. Sceneskræk. I dag var jeg nervøs, men jeg ved, jeg er sat fri. Today I had this fear from standing on the stage, but now this day I was set free. I was a little bit nervous, but still I know I'm free. Amen. Og nu er jeg blevet døbt igen. And now I'm been baptized again. Fornyet min kærlighed til Jesus. I have renewed my love for Jesus. Jeg lænede mig op af Jesus. I was leaning myself up upon Jesus. Jeg stolede på Jesus af hele mit hjerte. I'm trusting him with my whole heart. Jeg træd frimodigt frem og blev bedt for. I was bold and I was going forward and they prayed for me. Og nu er jeg sat fri. And now I'm free. Og det kan også ske for jer. And it can happen for all of us. Jeg beder jer alle sammen om at træde frimodigt frem. And I ask you to be bold and move forward. Og kig ham i øjnene og bare bed. Look him in the eyes and pray. Sæt mig fri. Set me free. Jeg siger det igen. And I say it again. Det er ikke længere
en tid af bekymring og depression. It's not time anymore for depression and for worries. Det er en tid af befrielse og taknemmelighed. It's a time for being set free and for have gratefulness to the Lord. Amen. Amen. Halleluja. Thank you, preacher. Ja, tak til prædikanten. Det var stærkt. Det var stærkt. Jeg kan vide, når det er Joshua I can witness what he's talking about. Jeg kan vidne om det, som Joshua han taler om, for jeg har selv set det. And I can see the fire that is burning in him. Og jeg kan se, at ilden den brænder i ham. So this word is not coming from a young man's mouth just for nothing. Og de her ord, de kommer ikke fra Joshua ud af ingenting. It's coming because it's happening. Fordi det kommer, fordi det er noget, der er sket. Because Jesus is happening. Fordi Jesus, han er virkelig. When we were flying to the United States. Og da vi fløj til USA. And we came to Detroit, the first airport. Og da vi kom til Detroit, til den første lufthavn, vi skulle lande i. And God spoke a word in my heart. Der talte Gud et ord til mit hjerte. And he said that God is going to rewrite our story. Og han sagde til mig, altså Gud, han vil skrive for new. Ja, altså han vil fortælle vores historie. He said, history untold. Han sagde, at historien er fortalt. That story that has never been told. Men der er en historie, som aldrig er blevet fortalt. And I was wondering, God, what do you mean? Og jeg var ligesom et stort spørgsmål og sagde til Gud, jamen, hvad mener du egentlig? And then we came to USA, and I still had the word in my heart. Og vi kom så der til USA, og jeg havde stadigvæk det her ord i mit hjerte. And then when we started, you know, there was this youth conference, like he said. Og vi startede derovre, og der var den her ungdomskonference, som Joshua han talte om. And I tell you, the first day was a struggle. Og jeg vil sige, at den første dag, det var faktisk en kamp. The enemy was fighting. Fordi fjenden han prøvede på at bekæmpe. He was fighting Joshua not to attend that conference. Og han prøvede også på at forhindre Joshua i at komme med på den her konference. And it was a struggle. Og det var en kamp. And the devil, you know, devil don't know what is happening in the future. Og du ved, at djævlen han ved jo ikke helt præcis, hvad der kommer til at ske i fremtiden. So I started praying. Så jeg begyndte at bede. And binding all these battles. Og jeg bandt alle de her kampe. And he's saying, God, remember you told me that there will be a written story. Og så mindede jeg Gud om, at du har sagt, at der vil blive en skrevet historie. And I prayed and encouraged Joshua. Og jeg bad, og jeg opmuntrede Joshua. And then we came to that meeting. It was in the evening. Og så kom vi til at møde her, som var om aftenen. It was a strong meeting. The message was not like, you know, complicated. It was very simple. Og det var ikke, fordi det var en kompliceret budskab, og det var meget simpelt. And they were talking about how you can be delivered from being a child, like from doing childish things. Og det prædikanten talte om, det var at blive befri for det her med at gøre barnlige ting og være umoden. And become mature. Og det handlede om det her med at blive en moden kristen. And grow up. Voks op. Amen. Don't live in the milk. That's what the Bible says. Ja, som Bibelen den siger, at du skal ikke blive ved med at drikke mælk. Like milk, like a baby. Og du skal ikke blive ved med at være en baby. And I think I can't remember, but I think he gave an example of if a baby is born. Og jeg tror han gav det her eksempel med, at hvis en baby bliver født. And then that baby is breastfeeding up to their 6 years. Og du ved, at det er jo ikke meningen, at et barn skal få mælk fra moren helt til barnet er 6 år. And the baby is not growing. Fordi så kommer det her barn ikke til at vokse. Even if we love baby, they are cute. Og vi ved, at vi elsker jo babyer, og de er jo søde. But if they are not growing, then something is wrong. Men du ved, hvis de ikke begynder at vokse, så er det jo noget galt. So the parent is worried. Så bliver forældrene jo bekymrede. This baby is just want milk, and they don't want to taste any food. Fordi det her barn her, det vil kun drikke mælk, og det vil ikke smage noget mad. So she was saying, grow up. Så
prædikanten han sagde, voks op. Maybe you have been born in the church, Det kan være, du er født og ligesom opvokset i kirken. but have you known Jesus yourself? Have you ever confessed Jesus? Men kender du Jesus? Har du nogensinde bekendt Jesus som din frelser? Have you ever kneeled down before God Har du nogensinde knælet ned foran Gud and gave your life to Him? og virkelig givet dit liv til Or ham? have you just living like somebody who is, you are just hanging on? Men er du bare sådan en, der bare hænger på? And that message, it came like answer to my prayer. Og den her prædiken, den kom ligesom som et svar på min bøn. And Joshua was one of them when they were told to go up and to be prayed for. Oh, He was the first one. Og Joshua, han var den første, der kom op, da der var forbøn. And that's when it happened, Og det var der, hvor det skete, that a prophet of God, at en Guds profet, he started telling him everything. at han begyndte at fortælle ham alting. God is good. Gud er god. Amen. So you cannot hide before God. Så du kan ikke gemme dig. Because God knows what is happening inside and outside. Fordi ved du hvad, Gud han kender dig indefra og udad. And He has a good plan for you. Og han har en god plan for os alle sammen. Like you are told, He wants to set us free. Og som Joshua siger, han vil sætte os fri. What is that has been you have been struggling with? Hvad er det, du ligesom har kæmpet imod? Are you like Joshua that you want to go 2 steps forward and you go back 5 steps? Har du det ligesom Joshua, han havde det, at du gik 2 skridt foran, og så blev du skudt 5 skridt bagud. And you become, it's like a dance. Og det er ligesom sådan en dans, You are always, the enemy is pulling you down. at fjenden han altid skubber dig tilbage. Today is the day. I dag er det dagen. Hallelujah. Halleluja. Woo. Today is the day Dagen i dag er dagen, to be set free. hvor du kan blive sat fri, Because there is power in the name of Jesus. fordi der er kraft i Jesu navn. Amen. Amen. I'm not going to preach a new message. I am going to save mine to the next time. Jeg vil ikke gå i gang med at prædike en ny prædiken. Jeg vil gemme den til næste gang. Because the Bible says that come to me, Fordi Bibelen den siger, kom til mig. all you who are Alle jer, som er weak, svage. all you who are yoked. Alle, som ligesom har den her byrde på dig. Hvad den hedder, sådan yoke. Åt, selvfølgelig. Hvordan? Come to me. Kom til mig. Take my yoke, Tag mit å, because it's light. fordi den er let at bære. Take my burden, Tag min byrde, because it's not heavy. fordi den er ikke tung. Take your burdens that are heavy down. Tag de her byrder, som er tunge, læg dem fra dig. Cast all your cares to me, Og kast alle dine bekymringer over på mig, because I care for you. fordi jeg har omsorg for And I'm dig. going to set you free. Og jeg ønsker at sætte dig fri, Today is the day to be set free. fordi dagen i dag er dagen til at blive sat fri. And I saw it when we were praying, Og jeg så det, da vi bad, that chains were falling down. at der var ligesom kæder, der faldt ned. Chains were falling down. Båndene, de sprang. Oh, hallelujah. Halleluja. Thank Jesus, because He is breaking the chains. Tak Gud, fordi at han lader kæderne springe. Thank Jesus that you are going home free. Tak Jesus, fordi du kan gå hjem i frihed. Maybe you have never given your life to Jesus. Måske har du aldrig nogensinde givet dit liv til Jesus. Maybe you are living just a traditional Christian. Måske lever du bare som en traditionel kristen. Maybe you are just saying, I'm going to church. This is what I was taught by my parents to go to church. Og måske er du gået i kirke i dag, fordi det er det, du har lært af dine forældre. But God is saying, Men Gud han siger, I want a relationship. jeg ønsker en relation med dig. I want a relationship with you. Jeg ønsker at have en relation med dig. I want you to know me more. Og jeg vil, at du skal kende mig mere. I want you to surrender. Og jeg vil have, at du skal give dig over til mig. Surrender. Overgive dig. Surrender. Overgive dig. Amen. Amen. Like we sang here, surrender. Som vi sang her, overgivelse. Raise a hallelujah before God. Løft din røst op og sig halleluja. Let all the chains be broken. Lad alle båndene blive brudt. Let all the storms in your life be calmed down. Og lad alle stormene blive fladet ud. Don't be like that history of a duck on the water. Duck, like eller an. Nå, okay. Du skal ikke være ligesom en and, der er under vand. You know, a Det duck. rimer på dansk. A duck, when they are in the water, they are very still. They are very calm. Og du ved, når en and den er i vand, så er den meget rolig.
But under the water, the legs are going like this. Og du ved, under vand, der er de meget manøvredygtige. Amen. Have you ever heard about that story? Har du nogensinde hørt om det? You are come in the service, you sit in the church so well, but inside you have a battle. Men du ved, du kommer i kirke, og du sidder lige så stille, men indvendigt, der kæmper du helt vildt. It's like, Det er som... it's like you are, Og det er ligesom, du... things are happening inside. Alting, det sker indvendigt. Feel like bursting out. Og du har lyst til at råbe ud. You try to force a smile. Og du ligesom kæmper for at få et smil frem. But in the heart you have a battle. Men inde i dit hjerte, der er der en kamp. I have good news for you. Men jeg har gode nyheder til dig her i dag. Jesus is saying, Jesus han siger, surrender your battles. giv dine kampe over til mig. I want to fight for you. Jeg vil kæmpe for dig. I want to set you free. Jeg vil, at du skal blive sat fri. Hallelujah. Halleluja. And the Lord is telling me that there are people who are not sleeping at night. Og Gud han har talt til mig om, at der er nogen, der ikke sover ordentligt om natten. You are struggling. Du kæmper. The enemy is preaching to you. Fjenden han får lov til at prædike til dig. He is preaching that you are not worth anything. Og han siger til dig, at du er ikke værdig til noget som helst. Du er ikke til noget. You don't, yeah. But today I have a good... Yeah. Oh, hallelujah. Halleluja. Today I want you to stand and tell the devil. Og i dag der vil jeg have, at du skal rejse dig op på dine fødder og sige til djævlen. Shut up, devil. Hold din mund, djævel. Shut up. Hold din mund. Hallelujah. Halleluja. You know, sometimes you can even wake up at night and tell the devil, shut up. Og du kan faktisk vågne op om natten og så sige til ham, hold din mund. I don't want to hear your lies Jeg gider anymore. ikke at høre på dine løgne mere. Go to hell with your lies. Gå til helvede med dine løgne. Amen. It is allowed to tell the devil to go to hell. That's where he belongs. Og det er ikke en løgn, når du siger det til ham, fordi det er der, han hører til. Don't tell your brother or sister to go to hell. Du skal ikke sige det til dine brødre og søstre. But tell the devil. Men du kan godt sige det til djævlen. To hell with you, devil. Ja, gå til helvede med dig, djævel. Amen. Amen. For so long we have been listening to his lies. Fordi i alt for lang tid, der har vi lyttet til hans løgne. When he tells us that we are not good, we are not good in people, we are blah, blah, blah. Når han siger, at vi ikke er gode, og vi er ikke gode mennesker. Bla, 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 bla. And he tells us you are not even a good parent. Og du har ikke haft nogen gode forældre. You are not a good Nå, parent. okay, du er ikke en god forælder. Look at your kid. Se på dine børn. They don't even love God. Jamen, de elsker jo ikke engang Gud. Today is the day Men dagen i dag to tell the devil, shut up. er dagen, hvor vi skal sige til ham, at han skal holde hans mund. I am loved by God. Jeg elsker dig, Gud. I am good enough. Jeg er god nok. I am worthy. Jeg er værdig. I am blessed. Jeg er velsignet. I can do all things Og jeg kan gøre alle ting through him igennem ham, who strengthens me. som giver mig styrke. And the same power Og den samme kraft, that raised Jesus from the dead, som løftede Jesus fra døden. that power lives in me. Den kraft, den lever i mig. So shut up, devil. Så hold din mund, djævel. Amen. Amen. For how long shall he preach to you? For i hvor lang tid skal han få lov til at prædike til dig? And for how long shall you believe his lies? Og hvor lang tid vil du tro på hans løgne? The Bible calls him a father of all lies. Fordi ved du godt, at Bibelen kalder ham faderen til alle løgne. So today, Så i dag, we are going to put a stop. så vil vi sige stop. We are going to sleep at night. Vi vil sove sødt om natten. We are not going to worry. Vi vil ikke bekymre os. We are not going to fear anything. Vi vil ikke frygte noget. Even if things look hard on the surface, Og selvom tingene ser hårdt ud på overfladen, even if the storm is there, og selvom at vi kan se, at der er en storm, but we know that there is power in the name of Jesus. men vi ved, at der er kraft i Jesu navn. And we can call upon this name Og vi kan kalde på det navn. in the middle of the night, Det kan vi gøre midt om natten. in the middle of the storm, Det kan vi gøre i midten af stormen. in the middle of summer fair. Og vi kan gøre det lige midt i sommerferien. We can do it. Vi kan gøre det. And Jesus is there, Og Jesus, han er der. ready to lift us up. Han er klar til at løfte os op. He say, come to me, Og han siger, kom til mig. come to me, Han siger, kom til mig. come to me. Han siger, kom til mig. And right now I want to invite anybody who is struggling, Og lige nu der vil jeg invitere enhver, som kæmper. anybody who is bowed. Og enhver, som ligesom er bøjet ned. Today is your day for deliverance.
Fordi dagen i dag er dagen for din befrielse. Today is the day that the chains are falling down. Og dagen i dag er dagen, hvor kæderne de falder af dig. The padlocks, even the big ones. The padlock, hængeløs, Nå ja, okay, alle hængelåsene, de falder af dig, that have been closing the doors, som lukker dørene omkring dig. they are opening. De åbner sig nu. They are opening. De åbner sig nu. And when he opens, Og når han åbner, nobody can close. så er der ingen, der er i stand til at lukke So dem. it doesn't matter how your situation look like. Og det er lige meget, hvordan din situation ser ud. This is the day Det her, det er dagen of your deliverance, for din befrielse, of your set free, hvor du bliver sat fri. of answered prayer. Og Answered Gud, prayer han svarer på bøn. is the day of your answered prayer. Okay, dagen i dag er dagen, hvor du får svar på din bøn. Let's stand up together. Lad os stå op sammen. I want to call people here in front. Og jeg vil gerne kalde folk frem her And foran. even if we come, all of us, come. Og lige meget om det så er os alle sammen, så You kom frem. know your heart. Du kender dit hjerte, You know what is biting you. og du ved, hvad det er, som der bider dig og You holder know dig what you are tilbage. struggling with. Og du ved, hvad det er, du kæmper med. Some people are struggling with addiction. Og der er mennesker, som kæmper med afhængigheder. Maybe something you try to break and you want it broken. Og noget, But after 2 days it come again. og noget, som du har prøvet på at bryde i lang tid, og desværre efter 2 dage, så er det kommet tilbage igen. This is the day Men det her, det er dagen, it's going to be broken. hvor det skal blive brudt for Or maybe for there altid. is a need. It is hard situation you are passing through. Og du er måske på vej igennem en hård tid lige nu. And you think, God, I need your help. Og du tænker, Gud, jeg har brug for din hjælp. This is the day Og så er det her dagen, that God is going to intervene. hvor Gud han griber ind. And we are going to pray. Og vi vil bede. So come here. Så kom frem. Those who want the chains to be broken, come here. Dem, som ønsker, at de her lænker, de skal blive brudt. Hallelujah. Halleluja. Or maybe even it is continuous. You know, du har rask i stykke tid, og så kommer djævlen angreb igen, og så du er i samme sted, som du var for. And maybe it's you have been sick and been healed, but it's come back again. But God, he will intervene and heal you. God wants to set you free, Gud, han ønsker at sætte dig fri, because he is able. fordi han er i stand til det. Hallelujah. Halleluja. Joshua, come and be with us to pray. Og Joshua kommer og være med til at bede for de her mennesker. Hallelujah. Hallelujah. I just want us to lead us in prayer, general prayers. Og jeg vil gerne lige lede os i sådan en generel bøn. And then we are going to lay hands on Og you. bagefter det, så vil vi lægge hænderne på mennesker. Lift up your hands. Løft jeres hænder op. Father, in the name of Jesus, Far i Jesu navn. I want you to say this. Just say it in English. I think everybody can say it in English. Jeg tror, alle kan sige det her på engelsk. Say, Father, in the name of Jesus, In the name of Jesus. I am tired I am tired. of going with these burdens. Go, yeah. I am tired of these chains. I'm tired of these chains. I am tired of these lies. I'm tired of these lies. And today, And today, I come to you, I come to you, surrendering, asking you to set me free. to set me free. You said in your word, You said in your word, come to me, come to me, all of you all of you, who are heavy laden, some are heavy laden. and I will give you rest. I will give you rest. Give me rest from today. Give me rest from today. Take my burdens, Take my burdens. break my chains, Break my chains. deliver me Deliver me from these continuous things that have been biting me. from this continuous thing that has been biting me. In Jesus' name, In Jesus' name, I believe I believe that this is the end of it. this is the end of it. In Jesus' name, In Jesus' name. amen. Amen. Now I'm going to pray for you. Nu så vil vi bede for dig. Joshua, du kan bare lægge hænder for folk, hvis du vil. Skal vi lægge hands? Ja, jeg beder bare, så kan vi lære. Father, in the name of Jesus Christ, Far i Jesu navn,
We pray, my God, according to your word. Og vi beder til dig, Gud, ifølge dit ord. We have sung that there is power in the name of Jesus. Vi har sunget om, at der er kraft i Jesu navn. And we know that in the name of Jesus, every knee shall bow, Og vi ved, i Jesu navn, så skal alle knæ bøje sig, and every tongue shall confess og alle tunger skal bekende, that Jesus is the Lord. at Jesus han er herre. We confess that you are the Lord in our lives. Og vi bekender, at du er herre i vores liv. And we confess that no weapon Og vi bekender, at der er ingen våben, that is set against us shall prosper. som er rejst imod os, skal have fremgang. And we speak to every mountain, Og vi taler til et hvert bjerg. mountain of depression, Bjerget af depression. mountain of anxieties, Bjerget af nervøsitet. mountains of worries, Af bekymringer. mountain of fear, Af frygt. mountain of any kind of problems. Bjerget af alle problemer. We speak to them Vi taler til dem. and we command them to uproot from our life Og vi befaler dem, at de skal gå for vores liv. and be cast into the sea. Og de skal være kastet ud i havet. In the name of Jesus, I Jesu navn. I speak deliverance, Lord. Jeg taler befrielse, Herre. I speak freedom. Jeg taler frihed. Freedom from every depression. Frihed for enhver depression. Freedom from every fear. Frihed for enhver frygt. Freedom from every addiction. Frihed for enhver afhængighed. Freedom from every lies of the devil. Og frihed for alle løgne for djævlen. In the mighty name of Jesus. I Jesu mægtige navn. Father God, according to what you showed me today, Og ifølge det, som du viste mig i dag, Herre, let every chain break. så beder vi om, at alle kæderne må falde. Let every chains of the enemy be broken and destroyed completely. At de må blive brudt og smadret fuldstændig. In Jesus' name. I Jesu navn. Father, we pray that set us free today. Vi beder om, at du sætter os fri i dag. That when we go out of this door, At når vi går herfra, that we are going to be free. at vi er frie. And we are going to be free from anything that can try to come back. Og vi er frie for alle ting, som kan prøve på at holde os fast. In the name of Jesus. I Jesu navn. We declare freedom Vi proklamerer frihed. and deliverance from today on. Og vi tror på befrielse fra i dag af. And the devil, we speak to you now. Og djævel, vi taler til dig nu. You have been trying to bind us for so long, Du har prøvet på at binde os i så lang tid. but it is enough. Men nu er det nok. We command you to go away. Vi befaler dig at gå væk. Leave our life alone. Og lad os være alene. We command you to shut up Og vi befaler dig, at du skal holde din mund from all the lies that you have been preaching to us. med alle de løgne, som du har prædiket til os. Enough is enough. Nok er nok. We command you to go to hell, Og vi befaler dig, at du skal gå til helvede, where you belong. hvor du hører Jesus' til. name. I Jesu navn. We declare that we are free, Og vi proklamerer, at vi er frie. and we are free indeed. Og vi er virkelig frie. In the mighty name of Jesus. I Jesu mægtige navn. Thank you, Lord, for your deliverance. Ja, tak for din befrielse, Herre. Shekarobasaya. Kunama Sandu. Let the power of God fall upon these Ja. people, Lord. Lad Guds kraft falde på de her Let mennesker. every chain, my Father, be broken in Lad alle Jesus' lænker name. blive brudt i Jesu navn. Oh, Rakota Reba Shanda Alle lænker Raboria. blive brudt i Jesu navn. Thank you, Jesus, because you have Tak,